lift minta kasih kedai kasih saja ke babro sikat tu semua ba kasih saja ni kemen bro hi ni kemen kinong bela baju lek bela man la kasih kau tunjuk yang kasih saja ke kedai kasih kemen nomor balai ni ru ki basyong hayo ni kambayo ndrai minta kesenipan la menyo yang tang kemen nomor ba nadu men step la pentun la slam ni klem la chu ban le chiyo por bebiang te minta ke por kala tam ya ka khat arbaji dengan tipsu atau ngundang yo dem ban di jongi hakar ko bebiang ndai jeng syam minta kesengi ke dairu kesengi ke bah ni di nong kersan jong ke WPP ke bah na ka musning konstituensi ngila pendai bang ini alek bam kana namar ka jing smokeman ke jongi pada ka jing jet jongi ya nong yalam jongi UMP bermentah Pak Dr. Kisban baik lapoi sudah jinjom kena kalian jongi kuat ban lek kemen dak ban nilai penbej ban lek ye bam kana ban persen ndai dak jing pensut jong slap ni ladu no ban lek ngej ba kini kisni menuan slapun sa ailat yang ini bangi yo ban leng tengah ku aru ban ai kble ye ti parlok ai i bahasa Juwai inong kersan jong pra kila penlong ya ke jing lek kemen ha ka ba daladehi kila sei ye ki jing lut jing sam ban ya pam kana ban ye lek kemen nah bentar kajing job peran berom jong MP jongi dikelong ke ba itenat ke ba ngilas dang ya kata ka clean politics ke ba ngim kuat su ban pediang ya ka pisayo nah kita kinong job election kani kedai kita kajing sedang jong clean politics nadu bami ka Voice of the People Party ni ba baik ba tim sem lakwasu ban bam ya kata ka jong diwei da ka ba kin sim baisha da ka ba kin sim ya ki bisa ka bedai ga umsab jong diwei Henry gila persang kuat pan sehin alade ya ke jinglut jingsep ha ke ba penlong ya ke public meeting la kadai kajaka ke ba ki penlong ya ki meeting ha senong kitau Henry gila sehin alade namar ke jing alut jong pai ba ki kwa ban pen urlong ya ke clean politics ingat bah nang ni sikmat ka Meghalaya hi kan sadon apa dengan kajing kucing subah hak sensyar ke kadar kabas sunguplah tolong bah buat ya kita parti di baju bay tingkah berasi kata haki election Andrai mentah nilai yang bajong madu prestun ilaong ba HKMDC kinom ai bai sasyu bat iro ru bakadai banlong kumni tengai play madu prestun ru ba ila penmi ya kadai nang ba ba kontes ya ki
election MDC, MLA, kunjuru MP, makin like pansay kisah. Namar ba upaj ba ulah sehi. Degi kerman sianru ba ki MLA, ki MDC, kin like na kita ka jinglut bahaswa. Hendrai bakin tray hop pat ya kam. Namar kim don kam su ban penmi ya kate ke jinglut ke bakila pelut. Aduk menswa ngingai balai ba kidon ta ka korupsion. Namar ba ngingai bagi hab ban penmi pat ya kata ka jinglut ke jengki ha kapor bagi kontes election. Nadu ibaisa ibai kali ibai sengi bakila pelut. Kadai hi bakin penmi ya kata ka jinglut ke jengki. Mentapan ingat ba nang ni sekmat kim don kam su ban pelut ya kita ki baisa ki bai kali mat ki bai nong sni ingat ba ki kam kin senang yai bai yai renti ha ka ba maki nda ki la job ya ka election kin sa ai lut ya ka benta jong paj ba syau paj ba bat maki ru kin siyo ban pendon kam hok ya kata katulop ke joki ha ka ba pendon kam su ban ayu ya tipat di parlong keblai sibun keblai si jarngu ya ka jinglong bastat joki ha ka ba klesim ya ka senjam ka ba kila penjob dan brom ya ka seng voice of the people party dah kebut keba kejing tam jong kebut kalau haduk lailak tam ha kejing ken mau jonga naduk bangala yo ban kebut 4 judon sinru ba kan long kumni kejing tam jong kebut 4 judon sinru ba ken tam haduk kat ni kedai ke ai keba sultanat ingat bagi pak baro semua kenat ya kata ka clean politics andai kan mangi po jelang khalaya andai sabar haduk kiri beper nangai ba wat lakim sultu ya ka kentin kasih habang tren kana taning ruai haginu kirensan kelap election andai kiwi di zai benreo kiwi di semua tenat pat ya kejeng ruai jong pra semua tenat ke bak sutu kejeng sutu jongki kedai tang ya ke clean politics ingai kedai kata ka ba penlong iki bakin semua tenat ya ke seng voice of the people party ha ka ba kadon ya kata ka thong bakin penlong ya kami halaya kum kata kari ke bakhuj dang ba ka clean politics ke parlok blaze bun ya ke long start jongki ya ka in sutu jongki ta la koi hiyo sedang swaban tray no lagi jong ikam kiru kin tray lagi jong ikan tangkawai nga cepat iki suka ban like share dan subscribe nang nang la benang ya keren susu bagi kipat ba keblai sibun